Lider nacije ključne za solidarnost zapadne hemisfere. Zašto je crkva štitila čovjeka odgovornog za pokolj 500.000 ljudi? Zašto je usamljeni hrvatski sveštenik mogao da štiti Pavelića, čovjeka kog su proganjale sve armije Europe? Zašto je Hrvatski zavod Svetog Jeronima tolerisao njegovo djelovanje? Zašto Vatikan nije kontrolisao svoje ljude? Ili jeste? Hrvatska je bila jedna od miljenica Vatikana. Služila je kao tampon prema istočnoj pravoslavnoj crkvi. Pavelićev režim tokom rata bio je čisto katolički. Katolička crkva i ustaše bili su veoma bliski u NDH. Otac Draganović je bio u odboru za nasilno pokrštavanje. Otac Petranović bio je na službi u koncentracionom logoru. Nadbiskup Stepinac bio je član Hrvatskog sabora. Podrška katoličke crkve Paveliću nastavljena je i tokom njegove diktature. Jedna od prvih odluka ustaške vlade bila je da se stavi van zakona pravoslavne crkva i legalizuju deportovanje i ubijanje u ime katoličke vere. Odredi smrti su čak i razapinjali na krst neke bezbožnike. I posle 10 mjeseci tih jezivih zlodela, početak zasjedanja sabora blagoslovili su nadbiskup Stepinac i papski izaslanik Marconi. Nadbiskup Stepinac služio je na ustaškim ceremonijama dajući blagoslov dobrovoljcima za SS trupe sa ustaškim simbolima, pištoljem, kamom i bombom na oltaru. Franjevački monasi aktivno su učestvovali u vojnoj kampanji. Samostani su po Pavelićevom naređenju korišćeni kao vojna uporišta. U logoru smrti Jasenovcu čak je i franjevački monah bio svakodnevna pojava. Neposredno po dolasku na vlast 1941. Pavelić je otišao u Vatikan u privatnu audijenciju kod pape Pija XII. Darcy Osborne, britanski ambasador pri Svetoj stolici, dobio nalog Foreign Office-a da prenese zaprepašćenje ministarstva. Za žaljenje je njegov prijem Pavelića. To je u ovoj zemlji nanelo više štete njegovom ugledu nego bilo koji postupak od početka rata. Vatikan je ostao ravnodušan. Giovanni Montini, pomoćnik državnog sekretara, poverio je 42. ustaškom predstavniku da Sveta stolica ne može da zamisli Hrvata koji nije katolik. Pavelić je u Hrvatskoj energično sprovodio tu politiku. Maja 1943. Pije XII. Ponovo je primio Pavelića u privatnu audijenciju. Na osnovu razgovora sa američkim otpravnikom poslova znam da su Britanci, a posebno Amerikanci, bili zbunjeni, uznemireni i besni što je papa primio Pavelića. Pavelić je, u to nema sumnje, bio katolik. Ako dođe papi kao katolik, papa ga ne može odbiti. On jeste bio katolik, tako da je objašnjenje Vatikana bilo da ga papa nije primio kao poglavara Hrvatske države, nego kao katolika. Ali to je delovalo kao neka vrsta priznavanja, a Pavelić je to očigledno isticao kao priznanje Hrvatske. Mada je zvanično priznanje odloženo, Vatikan je u više navrata primio hrvatske nezvanične predstavnike. Pije XII. Je čak nazvao Pavelića najviše opanjkavanim čovekom. Pobjeda komunista u Jugoslaviji označila je kraj političke moći katoličke crkve. U Titovoj novoj državi nije bilo mjesta za kler. Pripadnici starog režima bili su uhapšeni ili pogubljeni. Katoličku Hrvatsku progutala je komunistička Jugoslavija. I pored toga što je ratni vihor razdvojio Hrvatsku od ustaša, nije odvojio ustaše od crkve. Nije od zločinca Draganovića. Draganović je bio bučan izvršilac. Viđen je svuda. Svi su znali čime se bavi.
Jedan od sveštenika koji je 46. radio s njim dao je snimljenu izjavu našim istraživačima. Monsignor Simček otkrio je da je Draganović često razgovarao o delovanju Svetog Jeronima s monsignorom Montinijem, pomoćnikom Vatikanskog državnog sekretara. Draganović je odlazio Montiniju da traži savete po određenim pitanjima. Njihovi odnosi su bili izvanredni. Draganović je molio Montinija da pribavi više viza, da otvori put hiljadama u logorima. Često se događalo da Montini traži od Draganovića da spase ljude u opasnosti. Imali su odličan lični kontakt. Da li je Draganović poznavao Pija XII? Naravno. Preko Montinija papa ga je veoma cenio jer je bio sjajan čovek. Monsignor Montini je bio papina desna ruka u državnom sekretarijatu za humanitarne aktivnosti. On je zapravo bio operativni direktor. Održavao je vezu s Draganovićem ili izbjeglicama s kojima se sretao radeći u svom prilično suženom delokrugu. Kao što znamo, postao je papa Pavle VI. Vatikan je dozvolio Draganoviću da pomogne Paveliću i drugim ratnim zločincima da pobegnu Pacovskim kanalima. Šta je Vatikan očekivao da će dobiti? William Gowen, agent američke kontraobaveštene službe, otkrio je da tajna antikomunistička grupa nazvana Intermarium drži odgovor u svojim rukama. Intermarium znači između mora. 20. i 30. godina Vatikan je bio pobornik politike stvaranja federacije katoličkih zemalja od Baltika do Jadrana za borbu protiv boljševičke opasnosti. 30. godina Staljin je bio veoma moćan čovek. Komunistička propaganda je bila izuzetno jaka. Pije XI, koji je umro 1939. bio je žestok protivnik komunizma i pokrenuo je katoličke organizacije na borbu protiv komunizma. Da li je pogrešio? Naravno da nije. Intermarium je bila politička grupa osnovana i ponikla 1920. iz Ruske revolucije. Sačinjavali su je katolički nacionalisti s ciljem da zbiju svoje redove protiv komunista, katolička zavesa preko Evrope. Komunizam je naškodio crkvi na dva načina. Na teološkom, teoretskom i ideološkom planu, pre svega teorijom da Bog ne postoji i da savremeno društvo treba da bude zasnovano na bezbožnosti. Na drugom, praktičnom planu, proganjanjem. Stalin je ukinuo katoličku crkvu u Sovjetskom savezu, a komunističke partije u inostranstvu krenule su istim putem. Ako su uspevale da osvoje političku vlast, sledile su Staljinov primjer. Zbog toga je katolička crkva, posebno pod vođstvom novog pape, imala savršeno dobar razlog da žestoko osudi Sovjetski savez, pogotovo pod Staljinom. Na istoku katolička crkva se borila za goli opstanak. Ta borba na život i smrt upala je u političke intrige grupe Intermarium i Pacovskih kanala. Poslednje poglavlje skandala Pacovski kanali otkrio je agent Gowen kroz priznanje nekadašnjeg mađarskog naciste i ratnog zločinca Ferenca Vajte. Kao dostavljač teško da je mogao imati bolje preporuke. Pre rata bio je aktivan član Intermariuma. Prebegao je u Rim Pacovskim kanalima. Njegova priča sadrži neverovatno otkriće. Tvrdio je da su britanska i francuska tajna služba bile povezane sa Intermariumom pre rata, usmeravajući delovanje i štiteći njegove agente. Kad su Ustaše ubile jugoslovenskog kralja, Britanci su štitili jednog od zaverenika, Pavelićevu desnu ruku Artukovića, koji je kasnije, za vreme rata, postao ministar unutrašnjih poslova Hrvatske i britanski agent. Intermarium je uoči rata privukao pažnju Britanaca kao već uhodana antiboljševička organizacija. Smatralo se da je britanska obaveštena služba izrazito nacionalistička i žestoko antiboljševička po svojim ciljevima. Stuart Menzies, koji je postao njen šef 1939. bio je nepokolebljivi antiboljševik kao i pripadnik britanske elite.
Pre nego što je izbio rat, neki pripadnici britanske elite bili su otvoreno profašistički raspoloženi i podržavali su Hitlera. U nacistima su gledali zaštitnike Evrope koji je brane od komunizma. Koristili su svoju moć i utjecaj da to propovedaju. Doajen te grupe bio je vojvoda od Windsora. U pratnji doktora Leja vojvoda je započeo obilazak industrijskih postrojenja posjetom jednoj fabrici u predgrađu. Tu su mu podrobno objasnili nemački metod organizacije rada. Rat je naneo smrtonosan udarac nadama za nacističko-britanski pakt protiv komunista. U stvari, 1945. rasprčene su sve nade o zaustavljanju komunizma. Crvena armija je oslobodila istočnu Evropu od nacista i sama je okupirala. Lokalni nacionalisti, Vatikan i Zapad morali su da se pomire s činjenicom da je sad na kormilu Staljin. Zemlje Intermarijuma postale su komunistički blok. Rat je pretvorio san o katoličkoj zavesi u stvarnost gvozdene zavese. Rat je bio kratak predah u borbi protiv komunista. Komunisti su crveni fašisti. Staljin se neće zaustaviti svojom voljom. On samo može biti zaustavljen. Jugoslaveni su bili u pravu. Pavelića su štitili antikomunisti u Vatikanu. Jugoslaveni su uprili prst sumnje i u Britance. Jesu li bili u pravu? 1945. britanska i francuska tajna služba obnovile su svoje veze s fašistima, kao što je to učinio i Vatikan. Gowen je izvestio, kada je Pavelić prešao u Austriju, štitili su ga Britanci u britanskoj kasarni pod stražom tokom 2 nedelje. Pošto je njihovoj komandi očigledno bilo neprijatno, napustio je kasarnu, ali je ostao u britanskoj zoni još 2 ili 3 meseca i dalje održavajući vezu sa britanskom obaveštajnom službom. Gowen je također naveo, britanskom potpukovniku poverena su 2 kamiona natovarena navodno stvarima katoličke crkve u britanskoj zoni u Austriji. Ta 2 kamiona ušla su u Italiju i otišla u nepoznatom pravcu. to je bilo blago koje su ustaše ponele prilikom bekstva iz Zagreba. Deo zlata nikada nije napustio Jugoslaviju i kasnije je pronađen u jednom franjevačkom samostanu. To zlato je bilo pokradeno od ubijenih ustaških žrtava. Blago koje je izneto bilo je predato ocu Draganoviću. Draganović je govorio da će novac biti upotrebljen za oslobođenje Hrvatske. List Slobodni Intermarijum rasturan je po logorima za raseljena lica u Austriji i Italiji, a ustaška radiostanica emitovala je program iz britanske zone. Smatram da je bilo veoma teško kontrolisati logore na odgovarajući način. Delimično i zato što to nisu ni želeli niti hteli, ali su zato uspjeli, a tu mislim na veliki broj raseljenih lica, da oni sami uspostave i održavaju sopstveni režim života. Na crnoj berzi mogli ste kupiti automat za kilogram kafe, što je mnogima omogućilo da se naoružaju, a u brdima su živjeli ovi ili oni dezerteri i razbojnici. To je bilo ono što su savezničke vlade, naravno i britanska, želele da spreče. 1947. sklopljen je sporazum s Titom. Saveznici će vratiti visoke ustaške funkcionere, ali ne i one nižeg ranga. Jedan od pregovarača je bio i Fitzroy McLean. Lov na ratne